bangke PGR kaca song kali ATP bangke ATP kaca song मतलब के Karbiang long Karbi tu maja kong kawe Karbi tu malong le phelang nang kawe Karbi tu angkang pinang kisung nang atau rajo ini si pini cuci junjai kaca song laso cuci junjai kaca song la bangser ke kaca song kali la cuci junjai kala lak pokar bisi cuci junjai kaca song la lak po cuci junjai kaca song kar bina ningi pung si pini lak pokar bisi pini tu warang bar pen pini hele mucho tum cholo prandam tum dolo heme cekai lo telakel pini bangser ke patum le pini laso kaca song kali lakel lak pokar bitum lasi lak pokar bitum kaca song pasi pini laso kaca song men pen pini dak bangser ke bangke kitu non pini poho e pak cudeng delang lapen cudeng helang lapen pini komane nang kero datum charju jelang lapen nang ronai pule tum pupelang di porna pule lake bangser ke kali lake lak pokar bisi kaca song hala son thot si non karbing lo atto kono kudo non ka aja ka list summit lo te aja ka list la bangke ni tum hanse arpune pilatan ni tum si tong ni det lo nilit mahin pen longkwan si lasi karbing long atto kano kido karbi tum ahawartin hawaring korat chok akar bitin tu anta khususo hawar si departmental len kido ma khususo hawar si dada government len kido ma khususo hawar si longlo phelang encroachment lapsun kido ma hala bangke alis bangke hawaring korat chok akar biate laso kace song masla ke karbi si kace song karbi tum cicini noi lapen karbi ar pucipang tek noi karbi po hin mela kupi maken hala pen ken bisi lake cipulo posi anutin ar pudolo lakin tum bang sirkep nona kace song tuman kela karbing long atto kano kido tum are kace song apin putum saise lo pusi keceng ninje pomlo hala son thotsi longkwan se la sobang the government land departmental land kiduma nasi encroachment encroachers kuna si kiduma hala bangke alang itmen si details sang pigno ni litum do an mange summit poteno ni litum ke tong thelo summit long lang litum sami along ke survey dam bomlo si birta long lo claim bom sami nikri phopolo ke bini ke 13 days 14 days sang pengelo polotang mentu bino ke cheng boke hala bang sobal lasi la sobang ke jasemet pet bangke pini apan damnang lo soka che songpen helenu chonang lo me cekai lo muni tum kit kang cir kalang ipen cesong nang lo pasti la so ka cesong la ka cesong pakai do ke mentuni ta dam dila la pen patam nongli la pen dong si ka cesong pakai do jong si dam ju pun la karbi tum si therak nai karbi tum si kerem pe mepo moke bang jilang owi ke la ke cesong hai la pen kem hai bang la pen ar tap hai bang avelo apo si non kerang jilang 17 ni 17 mate ni phaing koya frangsi state government ben puthot reportai talks to bala review lapen hadak ajak isini tuma demand charter bala hala so demand note bang do tulang hala so bang cukiram tanga apor bang papling uni det lo posin non puthot ni phaing koya frangsi kache songa bang pedopon po otok kaching ki kache than bang state government bador bang council lapen state government lapen litum penang tum po tum dolo council tum si daga role state government role be ke chinilo nilitum daga council tum si authority ke do council tum se da kong do tum nilitum chinilo kami acak setiap subjek dukok posel dak bangke nilitum hin benara kacing ke telah penjasemet pen bangke atomon sodak dukok state government directly tumang ce jogon thotno ditumen bang thom cingkira pet nang group thom cingkira pet nang pusi tumada kacing kidam lo apen meseno pin state government kacing kilong ke lasi state government cingki po ni phaing ko apang apen ni phaing ko ni bangke puthot council men kacing ki pang padobon thupo kedam taun kacing wai kupima kachikoi kupima 17 mana 20 apang kacing ki kecetan kachikoi kupima lapen 20 ni kacing ki kecetan kachikoi kupima lapen lasong bong kupisi ke claim ke dam kapachun pon ma hala subang ke kupima ka theglong ka dogoi bangke kecing mana pulo rat pen si kecing ki juta ratong sejurampo rat alam rai pen si ka cesong rat alam rai pen si ke ding rat alam rai pen si karjap son thot si ka ki juta rat alam rai ding deda pisi kacesong kami toning ton pon kami kacesong kami cengi ceng pon posi rada mai pi bangke la Januari cek long bang stopo 20 kal 20 pen 30 bang 26 pen 30 bang si hala daksi tum rada mai pi bang patu pon po hala dak bangke sorkar ben kacingki ning samse chok loma chok ce kroi puma kroi ke la pen nang jilang ma la pen cesong jilang ma mading ton pama hala bangke rat alam rai bang arju pemisi kacesong meng ton pon posi pinian nianta nilitum ning samse udah bupe ning samne jumpe rat pen si kecing rat pen cingki sarse tikela ke nilitum ke lasu bangsi lasu ting si pon thor policy lat rat mai pi bangke la 26 January pen 30 mate la kijutsi January ceklong bangsi rat mai pi bangke ni pedupon po la ke karbing long rat ato no tatunda cisik la pen semet pet karbing long termas council kacari teman isi bang kapacini ektung bangke lasu ka cesong jo ini pen apran dam nang lo wi bunang lo hele mucho nang lo hemrit me cekailo aposi non ta hokpet ke karbiang longarat ke adon tin arup tin ahabar tin da parti soli la ke karbisi thur aposi karbisi ke to non cisik ming et anu tin ke do saise cisik make et dong se council tum si ke claim ke tan ni tum ke barlo de na khang long lip si bang man puthi mane tum ke bang lo child student non tum ke higher secondary exam tokti putum dadu HSC exam ni tum ke kache song tum exam tokti dedi kali te boycott putum dadu la anang deng helo non angali helo komare dhorom ke claim tum ta
Mane rong rup ke claim tumta mane behave bar ke claim na karbi tu non ka anu tin ta pusi prung jam thur jam sai se non ate ihuri sila som mede ke thar ke the कौन से mede ke thema कौन से तुम kapa met ki sunala kaddo ga theglong lo pini furkimo la puson na la ke ningdok lo pini sia me hem pini me ke kai si bang mana puthi mane tum ke bang lo cha student no tum ke higher secondary exam tokti putum da do HSC exam ne tum ke kache song tum exam tokti dedi kali te boycott putum da do la anang deng hello non angali hello ko mane dhorom ke claim tum ta mane rong rup ke claim tum ta mane behave bar ke claim na karbi tu non ka anu tin ta pusi prung jam thur jam sai se non ate ihuri sila som mede ke thar ke the कौन से mede ke thema कौन से तुम kapa met ki sunala kaddo ga theglong lo pini furkimo la puson na la ke ningdok lo pini sia me hem pini me ke kai klaman ke rang jilang bong bang ka karbi hem me ke kai seroi la puson ma claim nang ni tame la nang deng da pini nang lo karbi long lo aposi कौन सी mede ke thema कौन सी mede ke thema कौन सी kasik sakma कौन सी के फोमा कौन सी kache tongma कौन सी kache song ang sip ke tan ma halo sobang ke karbeng long arap lapen karbeng long kacari tunda chini pe melo polote la mangke rada phandang aning choteng rinoi nili tum ke pui bange rada phandang aning choteng rinoi la so kache song ke hem fuabe puelo la so kache song ke ja tumhe karbeng long arat helo ke ja tumlo karbisi ki sung polote karbiar japo karbisi che songo karbisi thurpo karbisi sarangpo karbisi se padopo halo sobanga pho thanem delo no thanem delo si non ni to non pherang ke theng no pen koman ban ke ther kali koman ban ke than ra koman ban lam ka pakam kali lakin ningwe ni non ajosi ka ningje ana marni nang par jun ning nang karbiang long rat ke adon tinda ka chisik mek et sai non ke do chisik mek edi atomon the pik hangangi hada ke ni tuma ta khawni lakin non mani pan media theng no ta ke ther pula si cherok tok ta si kadu ke tum ke do sai sa ko non la anang deng ka chesong ka jong si un e det chun che det pulotang te la ke undaun elong marga posi karbiara tumke phutang tang apot phope mepu chesong tang ko chesong pai ko halo suban san nutin naming cherot ku sai se aposi kacari tumhan nang kap kapacini lam kela helo lapena dun thu bangke penanum pu tumdo nilaki nili jungjung lam le nili phanai pu bangke amuka ki election thuri ko nili ki ningbe atos ningje lo arnamani par jun ding na halamangka nili ke election ke non la assembly election thurun dei ta nili thurthe lapen nili kachesong ka kemang la sopra mana ar jutum do piklo nang phatum do piklo nang chinkitum do piklo havan not ispan do piklo stame laso kache song ge karbia furkimo longe che song lo prote nane party palutoy un ara mede thipo mane party singer paluchok un an kache song mede pathipo mane song seng pajutko laso kache song ge chupe na pulo ningje konglo laso kache song ge karbia tumhan ar puwa pachichini helo laso kache song pini rat lak ko ana kedo karbi atatai konat na laso bang chichini do hala helo posi laso kache song nane po luchoke ta nane te pode nane hala hai ke thangna tala dakela pusona lam ke abi aposi mane inut bhaini tum lama pincha tum ta do ahok pet ke kai tum che than bom tu ke chok chi ke kai ta mi thang karbi long si ke chok chi e ke ngachar thengna mi thang karbi kache ber ta mi thang karbi lapen itum ke kache parem ta mi thang karbi aposi laki tum puthai velo jong thai ta mi kache song akemang ang deng chun pon petik lapen morat pen jong si mo chiton te pling petik pul hala bange morat pen akar ibyong si du ko ko hala bange mo kili ki thur ki dur hala ka pregelam no tami la non assembly election ni ki thur phansi mane kache song na ho assembly election phansi kache sik ta po assembly election ni ki thur the la non basi ni klar dak la rat phansi pachini lo che song pami na patun nang mo chun der bit pini jong si kache song men nen pohoi pak jong si pini chodenga helang mane puloi tum election thuran ki thur hai poge kache song men pini la an achievement ke the tum rat man thur det asamang kang wi paling lang hir che song det ni pini ni tuman thank you buna puri thank you bul kar juana kache fere pulote ni pini election ki thuri pagala helo pigelam lo lasi kache song result pang si metar ke chengsi kache song a result nang klang dera pit so pit chingwai na asok rok sina asok mon kon ma do hala mo che thak nang kali pulotang de athipi hala lasi karbing lo rat to kono bhaname si bang lalo 1720 aprang statement ka chingki do po 20 council men do po laso pit bang ke rat angkang pi atok ano karbi po tum an ke choi jap nai la soni bang ke hala soni ke e doni nut se soni ala soni ke chetosi lamrai deng nang po kei ke raija phandang tum ka lamrai ka chingki ke chan tum ning sameng samsem lapanan pa ajak methang kheng bong chapa ke ngau da party song thangla melo badu da rang melo hala so bang si tum rat phan bachini pon la pen no bang ke non da hok per ka ning pum tum to pilo tami non bang ke alang tum sarve claim bom pon tum phelang pi pjar long ajak al elong long ni ke sarve tum ke claim theglong lo la pen ajak long bang ke la tum inquiry phan tum ke toy hala son mang tum dane la claim bom lo tum secretary pen continue ka ching ki chan mar junong bom lo la so posit to
kidoi ke kali tema na pornai porna pilo nikre popor pilo sitame la songbong jong si mo jong si claim ke dat lang la so pidong si ke claim ke lang rara mai pian na thang na ke claim ang thek long lang pulang ke hala ke nili tum nang ke che khau ni lo mar ke hala ke tum chi puthai velo nili tum le ka instigate ni tum le ke toy polam ta velo the hala bang ke rat aning pungsila ke thurpo hala ke tum khau ni lo solam ke hala Why bang state government men tripartite talks do dera kisi council men puthot kaching ki do thui la si jong si 20 ene ke council men kaching ki ke 20 se ching ki ji hai Lasen 17, 18, 17 kali 18 mangai kali pulutang kaya bal 20 thang mangai ASEAN ni hot si state government ne puthot tripartite talks bang dupon tu pola so pitsi state government men chingki dera pisi puthot council pen implementation part kya the amut pe authority ke council support lasi council subjects aise posi council pen ke laso pisi 20 ani si ka chingki than mang dupon po laso phit bang si rat che pha pen rat ahong jai si tunang che parai po chok loma chok chema hala sorar mai pi bang ke itum pang dak po ter po hala so parju po hala so hani bangkela ke karbiarani siman po karbiatum isi lamrai ke ding pon aja ke chok che so ne chepa keng pon lapen kenang so dalong bang dun kaching ke chethan pon lapen jasemet sarkar pen kaching ke puthak bang ke chok che lam kache parai pon hala so bang siparon po jong si chok lo chok chelo jong si chok che pulut ka suryar mu hala so ni pen kache somai ni pon phitna halal bili tum chini lo je la karbiang long along VGR pentang lo departmental land la pen ke mana la government land forest land hai long ang tan pen wang saron re pen nangi do tum tharle nang ji po ka che sor ka pang cheng la mili tum ka do we ta chini lo la sila so aputhak jasme ta tripartite talk do lo la 2025 26 December ni pen hada state government karbiang autonomous council pen puri tum ka che songarat la tripartite talk do that pen son Trok alam the kache kroi dolo pela so putha ko puthot 29 December ni Karbiang Autonomous Council pen mata ko puili tum kache songara tum ko isamai do thulo ko sonsi ke kem kapa chunjima konar besi kapa chunjima konar besi kapa chenjima ko sonsi kapa chenjima polam hala kache kroi tangalam tripartite togalong la si hala so hut 26 December 2025 kaching wa teng plutang te chief minister methang masipang daklo jela ang ton trading license kang than la pen bangya ko la departmental land pen irrigation along le la hailong ke duan illegal encroachment sampan bangke within 15 days la tu mane ka tharle kam ke claim po busala dak ka che chak du pen ke ka councilor pen ka ching wai thu ta la solam for review thu lo ka pang cheng po pen na pen ma sita mane 30 December me mas eviction notice ke pipit po busala CM me thang budame che chak lo pe gala CM ka chari a mai lo kar bircho khna pa tot pon lun pen dak pin pomar do kaddu kawe ro sar do kyong dun kar biang lo ra tum theklong trading license kang than hai hu kadu wela la si sitame pini bangala so chingwai that pen na nikre ke thoma nikre free ke pleng lo pini an sitame ni tume hin pen bangke non anta Karbiang Autonomous Council pen la eviction notice ki pila son dori tum thenglong le lang trading license kang than la sota officially claim kle rat panjang tha pachini ne masin tum chini delo la si pini ni tum ka chingwai bangala han lo je la tripartite talk 26 December ke do la pen ga ko 29 December ni Karbiang Autonomous Council pen buka che songarat la so ka chengwai al ka che don tangalama bang ka pe prabji phansi ba kuson si ko pipo se council tum claim ke dat ma la solam thesi pini bang sida si review dolo ni tumta la pen ke Karbiang Autonomous Council phan ni tum pinya mai pe ai tum phan isi pachini pon thulo nang ni tum ka che chakta teng bang ke la ke rat pha theng no nang tum thang mo si ke jai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Karbiang Autonomous Council CM tunang menghang masih klaim po pugai rata long media long pang dak iglo pot si la sonang itum rata pan kapang dak alam thebang prabjin pen ke klaim ji pansini tum hin pen pang ke pini puthot isi alang itum lam thepat kapale ji pansi la masa nang itum media pan ke chopa poniglo la sila hano lang tum ka chuni ripon alam bang ke la sa ka prek dak alam ke keli ke dole hai sitamin non bang ke la VGR area long ke do trading license mukha kang than pen kala VGR area long ke do jitu la dukan mukha kang haba kam de ki free kam la pen bangada bolong komaji long ke do irrigation long le la pen ke da borbila long ke do VGR long le pen chenglok even hala west Karbiang long ke do la VGR long mata 339 family pen birthday anabang ke tharle un polam ke la Karbiang Autonomous Council standing council hadak 29 ni kaching wai hut bang paklang lo apo se hala haila high court pen stay order kawia family phan anam bangke ka tharleji phan la so chikroi pami
sitami pinian dalang itu mang kopi bos la so action bang execute bang nitum theglong le datma la bang ke rara tum ta pini nilitum harana arjulo la sia komedia thodi nitum karblo tumas wasi phanda karju tulo la so sai bang nitum prabjin pen claim nang po la pen ke pini nitum da kachi wai polam theta la henlo PGR so alam ke ban ke samsi court pen tamis de order tami pida to kali stay order bang nitum la mane very much like temporary la pen ke hala court order long mata tok dak je PGR long tharle long me pu bang ke high court pena pupe muthe la high court long doni ko rahini kadu ko be ke 339 pusita 22 family tum han chot la dak la stay bang ke akapre ke tum bang ke manala representation si tame punon pala tum handa is aporo bang ke pitha polam si court pen bang ke puchot pen court ke chipu dak lo je la ke supreme court order alam tu PGR long ka tharle ke nitum hin penda ke pudun ta thai ave pen ke tharle ri pu nitum ke pupe pe court order long chetok dak la sinon nitum la solam the non penang kethe kere tumba penang ra tumda isi kar judo ni tumna kar judo pen gara long apa cetak du je hala dokumen polam the bang original dokumen ba kopine seal stamp ke theng lai hui la sona dokumen nai pute so si penang tum ke ni tum hanangar ju para long so si apa cetak sita la ke hala la pijar long aron re penang ke do tum han ke rai du nalam the chor la bang ke la ke court pe nason thangalam ta vela pela no nije frai tum anta la tum kala judge takali court takali la pela tum advocate takali la bangke la si mili tuma banga pinirat long klar dak persinangi tumar sodi si pachimilo je kheremia long pijara long le do puki proof sufficient document sufficient records la pena banga sufficient a evidence ke nili tuma long do apotsi la pijara long le long aparman de bang karbia ke tum ke haya certificate ke mithang panche hodai long vekji pusi nili tum bano lang tum chisongra petume karbia long rat phan larda kalam the bange pachini ponlo tante non la nal tuma hin pen choche junje ka che song pon la bang so choche junje mate hunger strike ka che song bang nal tum hin pen non along ka prek padu pon tu hilang ma mate no kali la banke no la government atum la bang so kupia issue pensi choche junje ka che song alukor karbing long rat karbia kesi ki thurmati long le philang jokni po ka che song la sin la bange si khe issue penak la ke karbia long lo re issue karbia ke issue penak apotsi constitutional a issue penak la bange apotsi la so issue kapat chunji phan karbelo thomas council the responsible state government the responsible even mane india parliament मतलब के responsible six schedule का protect नहीं पन के even indian judiciary मतलब के responsible लासी non itu pui bangke la so choche junje ka che song pen kapang cheng adimana puthak la so ka che kroelam the point throck do la so point throck puthak government atum ania klong pen kon si kapa chunji ma hala daksi la so ka che song mo phidang thuna lam bangke wangpu alang tum jong si pa chun che dep punutang te la bangke alang tum phan thek dak po je karbirat phan chobai detlo karbe ke phan chong thudat mo la klang dak ji a pot si la so ka che song ke cheng thuji ke cheng thu the bangke la so dimam government tum kapa chun che long si ing hong pola bangke kedam tanga por hut la so ka che song ke do boma por hut asam sarkar la pen KAAC la so ahin pen tami lamcha ka chipi pon prabjin pen tharle pon po mate trading license anta inghan pon po tharle pon po don ve anta pusi lamcha chipi pon lo mate nal tum haning ka the pon lo la puso si non anta tharle pon pere mate la hai claim pon kali la so possibly tu pia ko putha ching wai thunan koklo la ka che song a court injure tumba song ya ki hai tumla ching wai thunan koklo je hala bangali tum arju from lo ke chief minister me thang ma si pang dak within 15 days ni tum la trading license kang than eviction pija kila departmental and government land ka eviction kam pe ni tum nikre phong bong pang pen pang cheng bu salang tum che chak chief minister me thang ma pen chief minister ka la tripartite to kolong ka pudak je land meter lai hui bengal ga karbelo thomas council me ametar pena posri tum da chi puduno thaive mute eviction notice bangke karbelo thomas council pen pinang po la pen la bangso non order mate police force nang ka victim duni bagal ne kam busu chief minister suta pudak aposi police force jiman lage moidim khali karbelo thomas council eviction notice tu diok polam selali ba ka chengwa lo takani je ama sinoni tum bangke kamang huthu ba isi Thomas Council man karju tulang ko wadim dalahin lo je alang tum nikre phoang bong pen trading license dai than pu pijar area la pen ke hala government land departmental land long pen nikre phoang bong pen ki plung pang cheng popu pinana gobi bosi plung phedet lo
la solam si karbe otomas council phanta arjunan koklo la pen pinili tum kaching wai thulam theta la hello mana ning in samse de nan mangi alang tum la raso ka chesong amide bang men la pu kapaham ji phantong la solam thei bang raro long ki chak thap ma pu bang le se question to koklo henon mangi la silla bang ke chok chede ji mane karbe ke sentiment karbe long le la pen ke six schedule la bang so isu semukha pen bangga lang tum rat pancong thui nang ne ke pancong thui nang ni la sini tum bangga pudak la lang pero sa may VGR to la so VGR sa may mention kontum kal dulo lake mane all car biang la VGR ta ga la lang pheralam da dulo la pen khala kono ta ta utar bor bil lam da dulo pen lang pheram 3000 bighas la soil conservation hai long le katuk velam da mention dulo la pen ajha ga dim bangke all departmental land and government land pusi pumati acha ka tim bang a record ni tum la aro ma revenue office long pusi collect bom lang la ke face wise ni tum aku joma thu bom po